George Aladwa akorirwo gwake muciĩ mwena wa Buruburu kuria hofanĩirio nĩ maabitha a borithi na gucoka kumukinyia gĩikaro-inĩ kinene kĩa ũthuthuria barabara-inĩ ya Kiambu kuria arahũngwo mahuri igũrũ wake kũnyita mbaru igongona-inĩ rĩa kũhĩtithia Raila. Maya magĩthiaga na mbere, mũmbunge wa gũthukio David Sankok akinyita mbaru mũrũgamo wa Matiang'i wa gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho arĩa marathaganirie igongona rĩu. Sasa ni wakati wetu wa kujenga nchi yetu na kujenga uchumi yetu. And all this fall under the shoulders of one Dr. Fred Matiang'i. Tafadhali hakikisha ya kwamba nchi yetu is not a banana republic. Ni nchi ambao is governed by the law, is governed by our constitution. Na ule yoyote ambao atavunja sheria, iwe ni Miguna, iwe ni Raila, achukuliwe hatua kali. Sankok akiuga Kenya maratambũra Uhuru ta president kũrũmĩrĩra gĩthurano gĩa tarĩki 26 mweri wa 10. Ambao ndio wananchi walitupigia kura kwa sababu ya hiyo manifesto. Wakatupatia kura 98%. Na lazima tutimishe ile yote ambao tuliahidi wananchi. Tunataka kujenga mabarabara, tunataka kuhakikisha kwamba free secondary school education imekuwa implemented. Tunataka kuhakikisha kwamba standard gauge railway imefika Kisumu. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wale wote wazee ambao wamefikisha miaka 70 including Raila amepata cash transfer na tumempatia kadi ya NHIF ndiye akienda hospitali azilipishwe kitu yoyote. Kunyitwo kwa Aladwa gukite mathaa manini thutha wa Miguna kunyitwo na kurekererio thutha wa kuriha faini ya ciringi 50,000. Ngiribotera Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.